ва имрӯз мо мерем сафар, яъне роҳ гирифтем он тараф дар ҷои табобатгоҳ, табобати ҳайвонҳо. ин аст ки шароити гӯем ки беморхонаи ҳайвонҳо, на ин ки инсонҳо. ин се утоқи барои гӯем ки чизи ҳайвонҳо ҳаст, табобати ҳайвонҳо. ине ки шояд ки шифохонаҳои люкси мо, яъне барои инсон шояд. хуб, ассалому алайкум дӯсто, бинандагони канали Ходими халқ. ҳамроҳи шумо бо шумо имрӯза навори шунидан кай бувад монанди дидан, яъне қисмати дигарӣ, яъне қисмати навбатӣ ин ба навор гирифта мешавад. хуб, имрӯза барномаи мо чуноне ки ваъда дода будем, шифохона ё ин ки чӣ хел бигӯм шумо да ҳамон поликлиника меган, чӣ меган, яъне ҷои табобатгоҳи ҳайвонҳо. ва имрӯз мо мерем сафар, яъне роҳ гирифтем он тараф дар ҷои табобатгоҳ, табобати ҳайвонҳо. ва дар оҷа ҳайвонҳо ҷарроҳӣ мешаванд, наркос дода мешавад ва гӯем ки табобат мешаванд. хулас, аввалан он таҷҳизотҳое ки барои ҳайвон ҳаст, онҳоро мебинем ки мо ба тамоми асосгузор сулҳу ваҳдати пешво люкс балинсаи мо шояд ки он чизоро надошта бошад. дуюмин чизе ки шумо назар кунед, ба тозагӣ, ба качество, ремонт, табиат ҷои ана ҳамон балинса. хулас, мо мерем балинсаро ҳозир баротон навор мекунем. агар ки шумо ҳамчун гӯем ки тоҷики тоҷикистони ҳамчун инсон баҳо битен ки ҳамчун тоҷик не, ҳамчун тоҷикистони ҳам негӯем, ҳамчун инсон баҳо битен ки инсони солим на танҳо барои худ, балки барои ҳайвон чӣ шароитҳо омода мекунанд ва чӣ шароитҳо месозанд ва ба кадом шароитҳо табобат меёбанд, чӣ хӯрокҳо, чӣ гӯем ки духтурҳои ҳайвона, яъне ки шумо бубинед, яъне ветеринар мегӯям дар тоҷикистони. ин чиза чӣ кор мекунем? ҳама каса мебинем. аммо мутаассифона он наворе ки барои хӯроки ҳайвонҳо карда будам, ки бибинед ҳамватанои азиз, ҳайвон чӣ хел хӯрок дорад ва мо инсон шида, яъне ки ин чизҳоро надорем. бениҳоят мардуми мо суст буданд дар дастгирӣ, просмотр, бигем дидан, яъне фикру назари солима дар зери коммент навиштан. бениҳоят мардуми мо чӣ буданд? сусти бад буданд. ба ҳар ҳол умедвор ҳастам рӯзе мешавад, яъне мардуми азизи мо дарк мекунанд ва коммент ва ғайраҳои худа дар зери навор мегузоранд. дастгирии шумо фақат як чиз аст: подписатсия кардан, фикри солими худа зери коммент навиштан ва лайк, поделитсия кардан. ҳамин қадар чиз. дигар боқӣ мо гӯем ки худмон чӣ кор мекунем? ҳалш мекунем. хуб, мо омадем дар беморхонаи ҳайвонот. ин аст уск, яъне узи. ин аст ки аппарате ки чизҳои инҷа пани лекажам аст. хай духтур, ман ина нишон наметиҳам. ин дорӯҳои гӯем ки табобат мешидагии сагҳо дар инҷа ҳаст.
خب اینجا داروخانه، دکتر. خب این همون چیزی که سگ بالای این بالا میروه پایان میویه. این سویت است، چراغ این، یعنی که با این طرف و طرف برای دیدن سگ ها یا اینکه پیشک ها. و این باشد همون چک دیگر چیزهایی که میمونن بسته. این اتاق اول هست، یعنی که اتاقی است که در اینجا سگ ها را بگیم هم خیلی یک تفتیش میکنن در بالای این. بعد از این حتی можна pani? No można, ale tutaj jest... No No normalnie. ale to nie jest normalne, no ale... Nie, może być. Ja wiem, tylko była tutaj pacjent. خب این اپاراتهای RTG رنگین میکردگی برای Do anestezjologii. анестезіології. Пані поможе мені трошечки, я не розумію, Do що ти. operacji. А то робите ж операція, так? Tu robimy też operację. То ж теж операція. یعنی که در اینجا اینا این апараті که حیوانات искусственی دیخانی میتن و بگیم که جراحی میکنن اپراسیا و جایهای کورد و دیگر چیزهایی که دارن. این از شرایطی برای بالا پایان کردن این چیزی کراوات. یعنی که اینجا هم پیشتر یک چیز داشتن، اپراسیا داشتن، مرا نموندن نوار کنی، بعد از او بگیم اجازت دادن. این است که شرایطی گویم که بیمارخانه حیوان ها، نه اینکه انسان ها. این داخل همه شفاخانه، یعنی که مغازه‌ای که دارن که برای طبابت، یعنی دیتیچسکی اوقات ها. حتی که ببینیم این اوقات ها خب که باشه با گوناگون مزه ها هست، همچون خربوزه و گویم که سیب و گوناگون گویم که چیزها هست. و اون طرفش دارو هست، به خاطر اون که اینجا این دخترک نبیاید. این همون ترازویی که بلوشته سگا را چین میکنن. این سگی که در همون اوچیراد میسته در اینجا، یا هم پیشکی که اوقاتی خودشه میسته. اینجا صاحبای اونجا انسان ها چی میکنن. خب میدرویم در یعنی که سیم اجاره خونه، سیم کابینت هم از همین عبارت است که اینجا نمو گویم که همون طبابتی این حیوان ها چی میشه. یعنی که اینجا 3 اتاق عبارت هست، 3 اتاق. همه این کراوات ها پایاناش چی خیلی میبینه، نساس ها داره، یعنی بالا پایان و غیره ها. خلاص این 3 اتاقی هست که این اینجا اتاق است اپراسیون. این 3 اتاقی برای گویم که چیزی حیوانات هست، طبابت حیوانات. اینه که شاید که شفاخانه های لوکسی ما، یعنی برای انسان شاید این شرایط نداشته باشه. خب فکر کنم که هموطنهای عزیز بعد از دیدن این نوار بازم کمی به خلاصه خود شما بیاییم. فکر کنیم که هموطنها همینجا چیکار کنیم با پایان میرسانیم نواره این ترازو. خب دوستای عزیزم، بعد از دیدن این نوار فکر کنم که هر یک مرد با یک فکر میبره که چرا در یک دولت یا که در یک کشور
барои ҳайвонҳо инқадар як шароит офарида шудагӣ аст ва мо боша лоф аз мард, мардонагӣ, лоф аз таърих, шуҷоату ва ғайраҳо мезанему, аммо мутаассифона мо барои фарзанди хидмон ин шароита омода карда наметонем. давом тием ин барномаро давом натием ва боқӣ бигем ки фикр назари шумо ҳаст. ман ҳама вақт комментҳои шуморо назар мекунам ва аз ин пешангии барнома бениҳоят бигем ки мардуми мо суст бинанда дошт, баҳош суст буд, яъне ки умедворам ки аз ин ба баъд мардуми мо таваҷҷӯҳ мекунанд он заҳматҳое ки мо мекашем, он меҳнатҳое ки мо мекунем. мардуми мо дар зери коммент яъне баҳои худша хоҳад гузошт. боқӣ ҳамватанои азизам, боз бо то наворҳои дигар дастгирӣ аз шумо ва навор кардан, намоиш додан зиндагӣ, ҳаёт, яъне роҳи дурусти ҳаёта нишон додан бо тариқи навор, гарчанд ки дур аз шумо ҳам бошем, аз мо ҳаст. ҳаматон худо нигаҳбонтон ва ҳамавақт подписатсия, лайк, падилид ва фикри солима дар поёни ин навор навиштана фаромӯш накунед. ташаккур.